ga čuli uživo? Davorin Bogović, Bog Davorin. Bog. Ja ću pročitati jedan dio o Davorinu, pa onda ćemo ga pitati nešto. Davorin Bogović definitivno je napustio Prljavce 85. To je točno? Ko to zna više? Ne, naravno bilo je 85. ali ne definitivno. Da, ne definitivno. Da, u stvari fora je da piše definitivno, poslije ponovno, da. Dobro, onak totalno poslovno, a priori, znaš, moraš ovo, tad smo 85. u svibnju raskinuli sve aj sad ove... kad sam već kod toga, imam to pitanje. Makar prošli puno toga, onak, mislim da bi se puno ljudi mijenjali s tobom, ta možda slava, je mučno pitanje i tužno. A nije toliko mučno, malo je, znači, da ti žao kad si napustio Prljavce? Sad, danas. Pa, gle, ne bih htjel da mi zamjere, ali doista nije mi žao. Ne, a? Ovo sad što imam sa Hrepom Entikom, sa Migaćem i Leom i ali slava neka i to, ali bilo ti prije žao onda možda, ili to? Dobro, onak, s vremenom se valjda i odžaluješ ili? Pa ne, nikad. Doista. Sve sam u životu onak imal, onak kak sam htjel. Kak sam osjećal ovo, Naravno da mi je žao, neki trenuci bi mi možda donijeli više novaca. Pa da, sad to za ali ne, mislim da neke stvari su, ne mogu se mjeriti novcem. Da, pa da, definitivno. I tako da nekakvi doživljaj u životu, znaš, kad si dečec, dođeš doma, i pokat ne znaš kaj bi delao i onda spremiš samo svoje ruksake, nazoveš taksi i veliš, molim vas, dođite ovdje i pita me čovjek kamo, pa Baška, otok Krk. I pokat da mi to ne predstavlja nekakvu težinu. Ali možda da si ostao recimo malo. Onda u Prljavci, ja mogu si svaki dan tako Bašku onda. Ne, nećemo o tome. Onda bi tek bilo onak nategnut za jaja. Ali, pardon. Ali jednostavno onak, lepo je bilo. Ajde da završim još ovo tu što mi pišeš, to sam si izvukao. Ponovnu suradnju s Prljavcima ostvarit ćeš na snimanju 90. albuma 90. na kome si pjevao prateće vokale. A najznačajnije na tom albumu jesi u pjesmi Nemoj misli da se izlučim, baš mi je to inače super, koju si otpjevao u duetu s Jajom. Tako je. Te u pjesmi 90. gdje si uz prateće jednu dionicu otpjevao. To je točno, sve je točno. Da, je točno. I pjevao sam i prateće na mojoj majci, jer osim toga sa gospođom Hovorom bil sam u jako dobrim i kad sam bio u najgore situaciji, ona je uvijek bila, ona me uvijek izvlačila. Dakle, bilo mi je čast da mogu pjevati prateći vokal tamo, da, i pjevao sam i nemoj misliti. Ajmo čuti još to, pa smo gotovi s Prljavcima, posvećujemo se solo tebi. Ali samo bi se prijatelj pokriti za... dobro, ajde, s novinama je. Naravno da sa Jajom i s Filkom još vječnim borcima za Prljavo kazalište koji su na dobro, Brki je kod Parnog Valjka, ali mislim već smo prestari da bi se vraćali tim starim bitkama. To je bilo uvijek borba, jel se za Beatlese ili se za Stonese.
I uglavnom a Hrast isto ono ni djela svoje, bili smo skupa još i poslije toga, ali eto, ipak svi smo onak nekako u svojim tvrđavama i radimo sve svoje. Nakon što si napustio Prljavce, razmišljao se da se prestaneš baviti s glazbom, srećom nisi. Znaš, riječi ti se pozlatile. Pa dobro, još si živi, još se baviš s glazbom, tako da... Znam, ali i postoje ti internetski hejteri koji se ne bi složili s tom. Ma to su gluposti. Koji mi žele smrt i da što bliže budem prema Gospodu svome. Ali dobro, gle, to su likovi, znam x njih i oko 9 čuki mama, daj mi molim te pusti još malo prije nek moram prat zube i spavat, daj da uvalim još jednu kritiku. Uvijek sam si razmišljao koji su to ljudi, zašto bi, baš kakvi su to ljudi, zašto bi nekom to išao pisati, dobro. Pa ne, dobro, nerdovi, siroti frustrirani, ali dobro. Dobro. Osnivaš sastav pod imenom Davorin Bogovići. 98. Studijski album Sretno dijete. Zajedno sa svojim bratićem napravio si kazališnu predstavu Gusti salon. 97. to je bilo prije albuma. Da. I tu si autor glazbe i glumiš glazbenika. Sviraš harmoniku, gitaru, flautu, bubanj, sve. Ko bi rekao, vidiš? To vidiš. Ko bi rekao da mali zna. Da, nije samo da se zna reći, ja sam Davorin Bogović. Pa eto, Damir Šaban, nas dvojica smo oduvijek povezani, on je samo 2 godine stariji od mene i onak fakat oduvijek navijamo za isti klub, za NK Zagreb, oduvijek se bavimo razno. Minke Raši ne volimo Zagreb. Minke Raši ne volimo Zagreb. NK! Nogometni klub Zagreb. Da, mi Zaprešić Inker, ne, mi smo svi rivali, ne, sa NK Zagreb. Da, divlje svinje ne vole White Angels. Zato ste i zovete divlje svinje. Mislim, srama može biti. Nego ovo mnoštvo koje bu me dočekalo sa sekirama vani, jel možete to spriječiti nekako? Nekako, napravit ćemo tu ima kopa YouTube-a. I uglavnom, osim toga, ko je bio prvak Hrvatske? Ko je kupo svojo? Prvi, prije nek ste vi osvojili ovo. Dobro, smeha doriti, nećemo sa tim. Da, ajmo mi slušati. Aha, volim nogomet, single, ajde. Na drugom programu za emisiju Volim nogomet. Pjesma Volim nogomet za emisiju Volim nogomet, to si radio, to je super prošlo. Da, to sam isto radio, jer ovak, imao sam dobru situaciju. Onak jedini bez love sam ostao to ljeto u gradu, a svi ostali su bili onaki jajca namakali i sušili po Jadranu. Aha, zato, nisu naši nikog drugog. A ja nisam, ja sam bili jedini koji preostao u gradu. Moja voljena. Moja voljena. Žetem u obradi Davorina i Bogovića, ovo isto bio hit. Da, fakat, ali još davne 98. Da, davno. A baš se ne čini da je bilo tak davno, kad to je 16 godina, ako da je bilo A da, znači kao Prljavci su bili davno, ovo je bilo sad. Da. Ali inače nakon ove pjesme sam se totalno zaljubil u ovu ženu koja pjeva. Aha. A koja je žena ta? Pa, to je jedna Splićanka, rođena u Splitu. Znači polukaštelanka, polurogoznička, ali nešto predivno. Ali ludo, nevjerovatno. Imam još jedno pitanje, pa ćemo onda malo još čuti ovu nizbrdu ljubavi, a
onda ćeš malo ti birati ove pjesme, XU. Može. A pitanje je i kak je bilo prije, a kak ti se danas nositi sa slavom, jer Davorina Bogovića ipak svi znaju. Ti si do sad moj najpopularniji gost. A ko je prije bilo ono, Rozga je on? Da je bila Rozga, onda ti to ne bi rekao, ne šalim se. Ne, hoćeš nije. jebote, pa dogovorit ćemo. Nije takva emisija. Kako se bilo nositi prije, kako sad, ovo sa slavom. Malo bliže mikrofonu samo. Mislim, kom slavom, mislim. A čekaj, tamo ne možeš reći da 80-ih početkom nisi bio slavan kraj. Pa dobro, bio sam slavan. A zato si i pobjegao na more svaki put. Znam, ali nisam, gle, a stvar je, ako si slavan, moraš tu slavu nekako doživljavati. Ja nikad to nisam doživljavao, ko slavu. Meni je bilo sjajno da sam sa mojom ekipicom, da imamo dovoljno Jel novaca bilo onda? Apsolutno Pa kad je bilo Tita, bilo i šita. Svi to znaju. Naravno, bilo je i novaca, bilo je svega, pa ako sam mogao taksim otići samo tako i to nekoliko puta na more, onda znaš da je bilo novaca. Jer nisam volio razbacivati novac samo tako. Ako je već bilo viška, onda možeš taksim na more. Da, a danas? Pa nemam pojma, moram razgovarati s taksistima da vidim kakva je tarifa. Ajmo slušati Nizbrdo od ljubavi, ona jedna stvarno odlična stvar od Davorina.